bosan. Tala kina the memmin suna. Hey, tala. Atapa tala your whole village, right? Babu the memmin. End of VTFM. Very good morning, Babu. Yan rabi naka Dempsey, yan rabi naka Mike. Katapa ko sa tuko na chiko. Ngo koribul sa awil ketinggo internet. Sa sungo na parents akan na maruan tinggo koribul. Parents? Na parents. Hey? Kita sa huli ka chiko sa na teacher, na head teacher of the school. Sa kere to the parents. See, please, if you want to smoke the weed, you go somewhere else and go and do it. Or at your home, go and do it there. Oh, acha kero to you go somewhere hide in the behind the classroom. Sakay. Very tiko. So what the parents are doing in this school, this is not in Fiji, this is from the overseas. Korto na parents' times when they go and pick the kids from school. Korto, they smoke weed. Sa? In front of the school gate. Ibe mabanua ibe ngori koro da banum do koro. Jangan ko may obsis. Oh, obosis na numakoy da kanga ike ibiti. Ba makeli bagarda ba ke sana taka ike ibiti kito le pikta kana goni bulin do naman na kena chimbi do man outside the gate. Ngai la ko le pik banga ba so na ba me matanggali mango principal me do isara kana gate ito ba metara chiko na dabongo 919. Are dabongori. Primary school head teacher slams parents for smoking weed at school gate. Korto sa ngay wala nga smoke the weed. They smoked the weed and they were swearing. Korto sa bosa da chiko. Oh, no good, Michael. Matanggali kabango is very bad. I'm very shouldn't very don't do this kind of thing. Right, but kini ha. Oh no, satu kuno babu. I'm very condolence. Asa Michael? I'm very sangamolian. I'm very Acha ko bat ni. Just before we kento sa bosa tale, doon na friends have been binakatame bagayan ramana. This fella works for Eskimotos, but koko sa chiko Samoa this time. Koko sa tuko na sa kila ko iko. Beka ko sa dabutan na you know this fella or not, Victor Brechterfield. Victor, nungu friend nungu yasasam gori re. Come to sota ibe. No, we never sota. Somebody else send the regards. Sala ko may bale nanoa rupeni matakimbaw. Are, dadam headache that fala Yamaha engine No, niro code na nim rupeni your honor. Simadala na gona na tumaybay na tamatongo na. Acha yan rabi naka rupeni matakimbaw. Tamatongo na very smart fala baleta na Yamaha engine dabu may geli. Kem do sabi na kaza engine dabu. Laga be kwa. Koko na reda ndo na engine dabu e vesu tu dakuna. Ko sa chiko bale nano, this is around about boleka na 9 o'clock siya uchi na diwa na kalongo. Ko diwa na kalongo sa mode na. Ko sa mode chiko korto na ngoni bale sa hey daddy somebody on the road waiting for you. Hey somebody on the road waiting for you. Ko sa ride ka tu boleka ko sa ride. Oh rupeni ba. Ko na numo ko sa tormo do na jindabu na. When I come outside the house and I said, hey, Mr. Rupeni Matakima, so what, you got one outboard engine for me? Nay, go sa torment do na plastic rocket eh? Do na plastic rocket. Rocket to eat. Oh, bap. Kito ko to may do na so na tamata ko to man rocket ba ibale. Ya ala ko may bibala saranga. Garon na tamata ng European. Acha yan rabi naka Victor sa tumay ba yo Victor. Victor Brechterfield ko sa chiko Samoa this time. Ngorin na boso lebu tananga Eskimotos may geli. Acha yan rabi naka Victor barong chiko simadala barong chiko may Samoa sa senga. Koko satu ko na European. Make sure you tell the babu to say good morning to Victor Brechterfield. Koko every time listening through the what you call live stream. Oh, Fiji Village. Yan rabi naka Victor. Lebu nungo friends at chiko sa Eskimotos inambua may geli. Lebu na mo friend. Eskimotos inambua. Not Seskomoto. Eskomo. Lebu na ruto na Sesko sa nakabju. Ruto Sanjit sa chiko kya na ruto nungu friend Kayum lebu na tabata sa chiko kya nungu lori. Every time Kayum Mahmud, not my minister Kayum, there is Kayum, my friend Muhammad talaga sa chiko kya Muhammad Kayum. Ko charo talo naman sa biedo na murka re. Ako de. You don't worry, Michael, let Victor come back.
that fella Sanjita, big boss come back, I make sure I give you one car for you. Don't worry. But you pay monthly like 99 cents or monthly fee. 99 cents monthly. Monthly. Na deposit ko sama just like Roto Solia Chico na ko le boli yaya. $1 down, $1 numuyaya sa ko. So if I go to one car yard, cause I don't know motka, cause I tell no man about a sales rep. I want this car, and the fella gonna give you the time to test drive or something. Test drive ba kondo ako ko ibalik. So when sa test drive you like the car, ko sana kay what's the next step? Ko roto nang kay roto make you finance bakalalay. Ko arrange ta mo finance. Oh. Loko roto takabake ko sindani takaba roto takabake na motka company gonna do everything for you. Robida na labot sa choko ko rani deposit ko matanggal ka ba? Korto sabi ko sa Chico $5,000 cash you have to pay one deposit. So you pay the $5,000. Michael, $5,000 car, I don't think you pay deposit. That's very, very cheap. But kesa Chico ko na labo, me solia bita rawa me totolo munu payment na. Oh, okay. Just like that. If not, you kesenga sini no deposit. Bank ni solia mo loan, personal loan 5,000 sin donaka. Ko lako le boleh dumot ka. Oh. Dona motor ka nang family ka. What would be the price? Nago. Second hand Michael ko sa boleh sa like 6, 7,000, 8,000 motka binaka. 6,000, 7,000. Motka binaka na balik ka lebu na tamata sa nangonogo. Apa? Iya. Lebu na tamata nangonogo sa boleh choko na hybrid. Hybrid. Oh. In the all PG is known for two things. Dem si ko classes nga. Ruo na ka kenda sa Vicky Laikina. Na rugby 7, rugby 7, the home of the 7 and the home of the hybrid. Hybrid hybrid. Wait, everywhere you go, you see the hybrid cars. I tell you, home of the 7, Kenda Winnie, Lucy, Winnie 7, Lakotunga, Kilai Buramura, Fiji 7. Now, number 2, Kilai Viti Buramura, hybrid. Makanga na namu iradhavir choko na Gonzala. Ina bana la kondo na ko vilka kachi ko na namu. Ay ko la kono Gonzala lebu na hybrid sa wabu jibu. Yan rabi na kana hybrid kaya de matakalay di choko na Gonzala. Yan ra. O sanga kila tuni ko ni sa rona ka kila Kenovici. Dua nga na 7 rugby sa Kenny Karungo, the home of the hybrid. Home of the hybrid. Acha ko bat nahi, magali simberi ko lako. Yeah. Ko sa rongo da chico ko dona balekana nambo ko sa chico Friday. What are you doing in that balekana? Kamu gori. Ko sin kina dona balekana tomatong ko kana kina daga mo kina MC bakalelay. Oi, Satu ko na ba ko na dona tamando langa sere ko langa rebaki. tamatar bahut re baki bahut re baki. Ada ba ko kata ka chukya May wala ka sangan-tingan di mata ko sa nango sa tapos ay lag may problema na nakakanana. Na? Oh, Very nice chow. I was surprised when I walk into the restaurant. No more friend Ronald Jai was singing inside. acha. Koko karida ba koko kana mageli? Salemo na goat curry, chicken curry, kita ka lakbata na roti na rice, ka lakbata na tomato chutney. Oh. Ada ba kari koko tale na ka koko kalia. Kada ba tale koko sa kana? Salemo na ka sa kanan. Are karida ba kari ko? You never only eat kari toa, the kari me. Ada ba tale? Sangay sa singigilan na na ko. Koko kanya talaga na kari beef na? Ay? Kari beef talaga na? Curry beef kedera. Ada ko sa kalia kila taman ngo sa kanya nunggu kalu. Kamatango sa kanya nunggu kalu. I'm telling you not to eat it because you're gonna come of Diwali then you're gonna kanya na matabubali. Right ba gini? Acha pinagabagali mo Miguel. I shouldn't eat the Ne, Miguel, I don't stop you but up to you. Dona sona ngona ko do la ko na koro bangor do sulia biao na bulmakau na. Kana babu. Ko ta bango isa pinagabali mo sin ni kanya nunggu kalu. Sakana juga na god. Sakanya juga na god. Na kenda sa kila na. Kenda sa kila. Ya respect nga na Michael kena na ni Knobe matangali. But I Christian but kila nga na nandra na. Right ba gini? But you should tell Rupen ni mataki ba the fella eating the bulbakau every time.
Aray, that pala no use. That pala laku kanyan doon na engine ni Dabu dalam dressing. Ako talaga kara hybrid. Goza, gore Victor to Victor sa paru kara hybrid gore. May gali matakasa laku may nangonong go I tell you isa sa hybrid kide. Kenda sa nangonong na bura sa bisaw chico. But you should go and tell Victor Brechtefeld, hey, no friend Michael Rando sabi na kata John Donald Mutkare. Asana, don't worry, I'll tell them. Don't worry, Michael. You gonna get on car. Dempsey, go koton na namot kayo na korobin mo na. Daw sa singa bono sa tao malitik. This fella should go back to one motorcar and one way on the side. Lang ka lang pati ni Jarena. Pinakabagalebo. PG, the home of Sevens rugby. Sevens Rugby and also the home of hybrid.